Hello, just te khwali sutam skwa bi khwa bi beflango. Ngau nyen nga mi leshi de doshe chama gflango. Nyen doshe na ni pase de si sun atu chosu bude chui gnama mine kwaizu de save the children zo kwa bi ditiama dikhude chama gflango. Ngawa kuim parsu kwa satsungwa yotesu si ku zedimari matsu si kudumali tesu ato choku ni tili yisubu mebude zhigunama mine kwaizu de save the children zo kwa bi nitun tsuti ko tsun haman tsu hinyute difulalo. Ngawa tsu si wasiyama bi ato choni tili yamanye nitun tsuti ko tsun haman tsu linyu kwa nga sunye save the children kwa miyi diama miyi su nga minyi yogu kwa tubalyama nga lo. Zodima dikhdama saknye pashe de si sun ato chosobu me de UN Security Council li tsugunama nikna ni mine kwai vu Myanmar me de me gza mavgunama sakdama ni action zole gwaju khwa khde nitsa shetu mi la nama ditama ngalo ngawa save the children zotu dizuna ni zanu zavude lojama zonga sun Myanmar kwai kwa mi fulama ni Titoku ha kotsungwa ku kwa yo tapu ole yikulama ngalo.